crep za čep, čep za crep, život. Sad, znači s jedne strane stoji tiket, a s druge strane stoji 500 evrića. I ja povučem kintu. Što si uvadio? Čudo. Sad treba da se desi neko čudo, pa da jednu smuha. Banja Luka ne radi nedeljom uveče, pa smo morali idemo kod ovu što nam nikad ne da na veres. Ali nam je dao večeras, brate. Šta ti je, bre? Vidio sam leteći tanjir. Gde? Odleteo. Eto jaj, kakav trip, brate. Ti čuješ mene šta ja tebi govorim, čoveče, ej? Video sam leteći tanjir, video sam ga! Brate, ili tebe radi ove butra? Jeli, brate Avakse, kako ti sve to vidiš, a? Ti si vidio kad je Prašak ubijen, kad je Ludi Žek skočio kroz prozor, kad je Duj iz zasede uvatio hemičarku za bulju, kad je Banja Luki goreo Mercedes. I kad je Mira pušila ganguli u kolima. Da, brate, i to. Jeli, kako ti to uvek sve vidiš, a mi nikad ne? Brate, to je vaš problem. Ja znam da sam vidio leteći tanjir. Kako izgleda? Brate, to je plavičast. I kad se okrene ovako, nestane. Ne seri da nestaje. Duvaj ga, sumpere. Dobre, čovječe, si normalan, bre, vidi koliki je Beograd. Ti si kao jedini video leteći tanjir, ti to nešto govori? Da, Šta? da sam video jebeni leteći tanjir. Što lažeš, bre? Ti si bre sklepac. Čale, jesi ti vidio? Jok, nego si ti. Šta si vidio? Tajna, sine, vojna tajna. Čale, može pivo, brate? Može, ako je na brzinu. Uvede, brate. Bio pa pošle. Jel se stvarno ne ljutiš? Ma ne, brate, okej. Evo vidi, brate. 500 evrića. 500 evrića. Jebi ga. Jedan debil. Jebote, koji ti? Znam, čovječe, da Avaks vidi svašta, ali on je video. Što ti govorim? Video je. Daj, ma nismo varili, majke. Šta misliš, je bilo unutra vanzemaljaca? Ne znam. Rusi su prve rakete stavili kerove. I seri, a što kučići? Šta misliš da je on vario? Pa, brate, ako se nešto desi, bolje da pogine ker nego pogine čovjek. Misliš da je unutra bilo svemirsko kuće? Dobro, dobro. Jebote, koji trip. Slušaj, još minuti, bit ćemo bogati. Sumpure, A? kako ćemo da budemo bogati? Si vidio leteći tanjir? Znači, bit ćeš slavan. Ako budeš slavan, bit ćeš bogat. To je sve povezano, kapiraš? Jao! Opušteno. Čudna noć u našem gradu, zemljotres, nestanak struje, smetnje na vezama. A evo, sada nam se javljaju očevici neobičnih pojava na nebu. Da. Evo ga, Možete brate. li nam se predstaviti? Sreten Žujkić. Penzioner. Dragi sugrađani, naš slušalac, penzioner, bio je svedok neobičnih dešavanja na nebu. Hoćete li nam reći šta ste tačno vidjeli? A vidio sam, to je bila neka plavičasta magma, nešto i to je tako se, to se kretalo i onda odjednom nestalo. Gde? Ja mislim da je otišlo u pravcu Grocke. Da vas pitam, da li je to što ste vidjeli u vezi sa zemljotresom i nestankom struje? A da ja vas pitam, šta je sa 500 miliona neprijavljenih Kineza? A? Ćutimo.
Ćutimo! I neprijavljeni Kinezi, 500 miliona, oni kopaju tunele, kopaju rupe. Do Moskve, do Pariza, do Londona, do Vašingtona. Svetska globalizacija vodi specifičan rat protiv cele planete. I čekaj. Čale, definitivno nekim težim Ko je drogama. srušio Berlinski zid? Ko je izvršio privatizaciju u Slovačkoj? I gde je Isusova ruka? Ja pozivam sve napredno čovečanstvo da shvati da nema trećeg svjetskog rata. Nema ga, nije bilo ni drugog svjetskog rata. Jeste li tu? Celo čovečanstvo spava. Čale, Javite se, mršu pičku materiju, bre! Šta ti je? Šta mi je? Treba si samo da potvrdiš da si vidio leteći tanjir! Pa vidio sam. Pa što nisi rekao? Ja mislim da sam rekao. Pa jebi se, bre! Da li će Veran Matić ikada platiti Budala! slušanje koaksijalnog kabla? Znate šta? Bolje da džingliramo. Nosite se vi lepo u kurac. Ovce, vi zaslužujete globalizaciju i ozonske rupe. Spavajte. Normalno, ovce. brate, da se prekinulo, brate. Ti si lud! Budalo nenormalna! Okay, let's try something different.